Tongon ase itu pagi Tuhan, hanami hagenupan ginopar ni Tuhan. Nah, orang tua namion. Ase benda sama tape tua. Ase ijalo hanami musik bena samlube parahot ni gualin. Ya terima kasih mau bani panggual nami nungga saut kudoga dua kelompokon. Ya. Jadi naparlobe boruma marsomba ubani tondong ni haganupan doma ilobe ma anak boru jabu ya jadi si holma boru nami roman cupahkon tondong ni ase bena sama musik ni sabar ma bapa manganju boru nami on sabar
Ya, terima kasih ma. Nama ngihut hita permusik nami Horas Sayur Matua. Horas sabur-saburan di bawah di pinggang pasu. Horas kita gadu pantai saya jumpa pasu-pasu. Horas kita gadu pantai saya jumpa pasu-pasu. Hijau kita mardu bayimu separuh. Salina tondong korunare sisir be marsiurutan. Salina tondong korunare sisir be marsiurutan. Horas sayur matua minang, horas sayur matua baba, horas sayur matua hitam seperti tulang mahua. Horas sayur matua minang, horas sayur matua baba, horas sayur matua hitam seperti tulang mahua. Ino, apa bisa? Rating di pita-pita bersama bandian duhu. Ayam dohu persita horas semangat. Ya, ma, Doding persirangan naik. Ya, silakan maju siapa yang mau. Maboy tangisay. Ong tumangur ni panogolanon hagano panubani tulang ni. Sabagal ni perahugan, banasang perahu cinta. Dengarkan cerita burung, jangan pusingkan burungnya orang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Biarkan saja
badai menghadang, perahu cinta takkan tergoncang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Cinta di dalam hatiku hanyalah milikku seorang. Karena di lubuk hatiku bernyanyi hanya untukmu. Walaupun bumi terbelah, ku akan tetap setia. Karena di lubuk hatiku yang ada hanya cintamu. Oh, sama toh. Sona nasiam sud pakon boru nih. Boy ma. Iya. Ubaini nasiam permusik nami. Ase hot haganupan pasu-pasu ni Tuhan ne batauban nami. Benda siama parahotnya. Iya, das mahita ubani acara na mangiliki na parlobe. Ay ma tondong pamupus domu dos niriah ipasada ma tondong pamupus pakon tondong bona anggo tondong damanik trip paduahon ma holitene. Iya. Benda siapa gual nih hanami siol mangalolo tulang nami. Somba kita tulang ta. Somba untuk hidup. Somba kita, somba. Tolu hari. Iya. Oh, guna siapa nami tulang. Oh, guna siapa nami tulang. Iya. Tolu hari dah. Salangkah maju ulang pala batu. Somba kita tulang ta. Somba kita tulang ta. Jangan main-main sama tulang. Tauron. Oh Bapak. Iya. Iya. Ya, sombak kita, sombak kita. Ya, akan sam, Rocky, tambahi. Momakon. Ya, salikon. Ya, roh manasap tulang nami. Ya, roh manasap tulang nami.
Baka sa sinjalon. Undong ka ba? Demban ko panas. Demban dito tong Iya, depan no kanay. panas na siyam demban dito tong bona. Sapasang. Sapasang. Ay rasi dia rumah. Ison mahita. Rumah. Abang nami. Tondong May nami. na siyam demban ni Oma. Geser hitaw zon. Sa ison. Sapasang nari. Sapasang nari. Horas. Horas. Bandem batasada. Malah suhur tulang domaroh na siyam hurumah nami. Jana doma isombah kanami na siyam marhite demban pangalwalon. Langkape mata ni duit inonoy na siyam humban nami. Tapi holong na siyam do, holong nami do maningun tarida hubani na siyam aido ipaondos kanami pahopu na siyam hubani na siyam no kanay bani pangalolon. On petulang itobus kanami ma pahopu nami on. Dear matonggon na siyam hanami aseboy ipasikolah kon hanami pahopu na siyamon. Terima kasih matulang. Ya, jalo na siyam, jalo do julum na siyam lubi. Iya pun hanami matongon tibak. Pakon hormat na siyam mertondong. Pangap nami pe agi perlubi. Laway nami marujung golu secara pardagingon. HP ipodah kondo HP hubadi na siyam. Podah nama dia sonahan na lahuman supakot tondong. Iya tulang. Tarset, terima kasih baik Tuhan. Ya ijon, ya panagolan nami, atape pahopu nami. Hanami pe inonoy na siyam do. Agi sa ulo di huda nuk kanay bin na siyam demban na siyam. Iya, Lang tarsalo hanami ba di pusok ni huron. Iya tulang. Hala niya ijon dom may yabing hanami penuan. Ijon ase berehita ma. Ba berehita ase ipasikulah ko sidia lobe. Pangihutan ni duit ni sidia. Terima kasih Todong matulang. mamarbangat marbagal margansang kulipanagulan nami. Suruh na siyam rohu merek raya. Terima Ya, kasih, rumah ni Mak. tulang ni. Iya, Ase tulang. bere na siyam. Kola kasih uangnya. Biar besar nanti Iya, baru iya. datang ke rumah tulang ke merek raya ya. Iya. Ya, buat na siyam mak, buat na siyam mak. Buan ma buan. Ya, buat na siyam mahujay. Iya. Domauntos, kalau dilangdong ison berstenger. Ya, domauntos ay uhur nami mahujay. Yo, perbudita pay mamar sahab kita. Hubani keluarga na tinading lileon. Edo hita namar dua Tuhan atap pemar dua hapor sayaon. Halani na parsahap kon nadop marujung gol. Tapi adat ni duai bani hita julma. Persirangan paun laway hinaholongan ni hurnamion. Ase on malay mumpung ilobe-lobe nami ope jenazahmu. On mahiyo humben nami tondong pamubusmu. Hiyo parpudi. Ase ijalo Tuhan matunduimu. Anami dom maborsi paikat kon ham haganupan sibiak tolong pamubusmu na jong-jong jonnuan. Ulang burit-buritan agen nami keluarga na tidadingmu na yurus muon haganupan ang dindom maulolo ijon lay asyon mahiyaw nami hubamu ew kita ya ulang tapar bay peti yo ya langsung ya saya mundur hitaw dik hubayin pamukah keluarga na tinading nilayon anak parumain boru sonay kehela pakon haganup pahopu terlebih may boto hasoban paragilan pinamijon didakam haganupan on boto on mana yurus na siyam tikirap, ijol, ijol nuan. Ulang tapar bay peti, yo, langsung ma, ya ulang tapar bay peti, yo, ya langsung ma, ya ulang tapar bay peti, yo, ya langsung ma, ya ulang tapar bay peti, yo, ya langsung ma, ya ulang tapar bay peti, yo, ya langsung ma, ya ulang tapar bay peti, yo, ya langsung ma, ya ulang tapar bay peti, yo, ya langsung ma, ya ulang tapar bay peti, yo, ya langsung ma, ya ulang tapar bay peti, yo, ya langsung ma, ya ulang tapar bay peti, yo, ya langsung ma, ya ulang tapar bay peti, yo, ya langsung ma, ya ulang tapar bay peti, yo, ya langsung ma, ya ulang tapar bay peti, yo, ya langsung ma, ya ulang tapar bay peti, yo, ya langsung ma, ya ulang tapar bay peti, yo, ya langsung ma, ya ulang tapar bay peti, yo, ya langsung ma, ya ulang tapar bay peti, yo, ya langsung ma, ya ulang tapar bay peti, yo, ya langsung ma, ya ulang tapar bay peti, yo, ya langsung ma, ya ulang tapar bay peti, yo, ya langsung ma, ya ulang tapar bay peti, yo, ya langsung
na siyam pakon layon, laho manukol-lukoli, horja di tonong na siyam kadupan. Izondo magyabang nami tonong pamubus. Au jarang tumang dohui dah sonon dos parrameni parbueni, tonong pamubus sonay kitondong bona. Izon taridah do, marbalos do Tuhan, bani na itukul-tukuli na siyam horja, at sana pilang dongon ni rumah-rumah kawahin o kanay may dalini na siyam hagadupan rumah niyon. Tarlobih may rumah ni orang tua namin. Lumaloza na siyam. Lumaloza laweyon. Tongon, pusok luhur na siyam. Haruhan nami pesibyak tontong sunay dura. Apalagi ham. Ay purisukun hagadupan hita na izonon na paling hisayat dati ay ini boto uma. Sa harapan nami, kawah na siyam, sukun. Koli, lupkusitor kun hita. Laway namiyon. Sang nong BHP, tongon 5 tahun hupudyon, langdong saitar horja hosibe halani, hatuaon pakon kondisi kesehatan, hanami be maklum do hanami ayagudum. Tapi sana na porlui digat na siyam, kawako kamlo be boto. Rumah ni sepelang nasong idala ni na siyamo nanti, may kawako kam boto, halani ham magatini, layon. Ay magenay horuhon di hurnami, bani panorangon. Asi poryaha pedong at sara, hindi ninonay na siya mga tukinari pedong peo-peo-putong. Nasong das do muhuba ni panorang. Jadi John, tujuan namin ay dohasa, haganupan si biyak pamupus ni laway namin John. Ikawahin na siyam haganupan, sang tarbay na hanami lahuan nalikan halani sihol, mangida. Halani mardingat haganupan, horja na siyam, tigigoluh nila yon. Irumah nami terlebih rumah ni orang tua nami agadu. Pas dohur nami halani dong doijon panagulan nami. Ya, lang kondolehon membia panorangmu. Ke depan bahat nari nalahu siur jonom muna hiurjahon nilaweon nilan. Au pe pos dohur halani tiki sakit peleyon piga hali huida dumai japung ho orja nilayon dumuhubani. Ya naburit para kulaon pakon ya usiani nalang mungkin be tampil be aido humage aido mangurui pusok ni hurnami humage bani ponorangon ipaborsih kita dasa hurta marondos kita martengir ni urhubay Tuhan ase marhak kita manukun hubani pudi di namaso ahado kado na terindah Tuhan ahado rencanamu Tuhan ipudi ni Bapa namyon pasti maningundong Kuy talak Kristen. Ya kinawi na maningon izalohon na siya anak parumain, boru hela haganupan. Ang kuy baga sada ni Riyah bulus ni uhur na siya. Lokan pe huidah domelong situa doma parhorja kuria. Ya, ay daw tangar nokat. Tikiriwayat hidup nila yon. Ase pos do urhuba di na siyam, hanami si biyak tonong pamubus. Taridah do holi. Marbuah do holi, ahanay bukah nilaway namyon. Agay tongah-tongah ni hita na markeluarga haganuban. Ay do pos ni urnami huba di na siyam, ase ulang pala sokon na mahortu urnami, pamubus nila yon. Halan ni do adat ni hita na manggolo, marsiapohan, marsiipukan, marsipardiateyan, pakon marsitukolan. Ang kuseng sonaya hapelang artini na markeluarga. Ngopay may manasilap do lalap, sang naporluay. Dop ko siya ay namangihut. Yakin duau, hubadi na siyam niyong bahaganupan. Rakaras do lawayon. Tonga-tonga na siya. Halan niya, dogis sila di tabise, mangusit tulang. Hanami yung pentin rapok-rapok doon. Tukit-tukit hurapak doon. Martenjo penara doon. Nay mahanami, ay doon na yusih niya. Ay doon mahukumalamay. Ase ba ni horjat na sadaryon, doon mahumamampay putih kita. Pabursih kita, pabulus kita. Tonggo-tonggo kita iya. Kasi songon tonggo no kanay jalo Tuhan iya marhapasingon. Songon siya barhamo pung nihaganuk na marhapor sayon huban ni Tuhan Yesus Kristus. Hata nami huban na siyam khusus ni boto. Pakon panagulon haganuk kinading nila yon. Songon pangarapan ni sanina namin no kanay dutuma. Hasasada hasi pelayon na lobe yalop Tuhan. Tapi anggo panagulan nami
adong do nasongon panggatih nila yon. Na tetap marpangarapan hanami hadir mangugasi haganup ugat i rumah nami. Halani layon songon naik batugah nokan. Ya, betul. Doma idalanion haganupan rumah nami marsada-sada. Rumah ni orang tua nami marsada-sada. Tapi hulubian niari hubani generasi bahat do pehorja nasong das. Halani ay posto hurnami hubani ponogolan nami. Nasongon panggati nila yon tetap meneruskan jabatan ay. Hamatian rokap doin. Langadong na abadi posuhurmu. Ang ulang mati jol malang na marokap ay. Jadi biasa do anggo namar pisah adong pusok ni uhur. Tapi lang sitangin sokom biay marganjang-ganjang makorhon na borit. Jagaham kesehatanmu, adong dopesi perdiatiommu, perlu dopeham nalaho idedahon ni panogolan nami pakopopu irumahon na ganupan. Nalaho pangalapon na sedia poda, mangajara jari sadia. Jadi halannya ibu to, ya namasaon, namasa pantas domar pusok ni uhur. Tapi sal pumaon ibagas sadarion. Lang si paganjang-ganjangan be haganupan pikiran lahu hulubian niari. Na perlu tetap marpangondosan hubani Tuhan mahita. Jadi hubani nasyam panogolan nami khusus ni haganupan. Ibu di nilayon pangarapan nami tulang nasyam. Tambah sada kompak nasyam dah. Ulang ipatuduh nasyam langadong belayon nasongon nama mudah-mudahin nasyam sadokohon gabi tercerai. Pangarapan nami tambah sada, tambah kompak. Age rumah nami betulang nasyam maniusong ay patong. Ulang lang halang niya dong belayon panisay nasyampe huban nami tulang mapakurangi. Jadi posurhu yakin doaw bani haganup panogolaku ya khusus dihan nami na Medan. Gadi do pa jupah sisya ido harga di bisa dia tulang ni penamasa itu ni rencana horja ni sadia tetap dipasingat sadia tulang ay mah sada huma nahudingat ya toto ipodah kon layon doay bani horja tetap di dilo sadia marang na so boy pokon na boy ay masalah kedua deh tapi anggo tuga kewajiban di pondogolan patuga kunuban tulang ipadah sadia doay. Jadi malah suhur nami naik mana min terus hulubian rion hasadaw naik anggo boy lambi tambahin nasyam dah. Jadi ay bilang itambahin nasyam beban pikiran ni manambahin na borit ni perlu penghiburan sisi ay mana perlu ay anggo senario lang pe i rumah ta iya tading iya lewat alo gope bodoh hita marsisukunon sehat do mama na kabarmu ya anggo songona bosan nam rumah nami ay mana perlu sonari si dalan kon ni botowon halain lang adong na menghibur si. Jadi marhiteon niai ya mudah-mudahan lambin terhibur tetap semangat tambin martamba umur. Asik. Namun berepan orang ngubani nami tondong bona sinaga kampung sinaga. Jadi pas doi memang asa sisa da tortor kita halani na siampe no kana do marpoda. Holi be do ko si benanami putih nami marpoda kana mi taksada dua halak baru pe holi jaluna siam tortor ta. Asuban hita tondong bona, ujon mahita pada kita meliputi hita. Siap selamat jalan ma bamule. On ma putih nami hubamu. Tandani putih ni hurnami borkonham tulambung di Tuhan ta. Boras sehat kanami pinoper nai tadi konham. Boras. Ya jadi hanami kumpeni tondong bona. Memang pas dusongon nito ni tondong pamupusnukan. Ang gulawewon i kampung sinaga do midalani humarumah nami ganut. Si ngonggala lang hadir ya agi ahorja i kampung sinaga. Jadi ay mamalas ni hurnami bani laweon. Jadi pangindon nami huma
ase turun manin humahumben padukulan nami nyumbah ni. Terus sunay mahuli itong humakorja ni nyumbah ni Laweo. Jadi hubani boto halani nalaw husiat terpihan nami singkat malahibik ka nami podan nami atau apo-apo nami. Hubang mo boto. Memang pusok dotong anuhur ang komersirang diri pokon kawan sa paranggiran diri. Tapi ingat mahamay ang gon halani nadup das du perjanjian ni humbadi Tuhan na si Sonon Laweo. Halani ang gon naman sontang naganjilon boto. Ganu panihita namang golo maningon jalot tado Sonon Laweo. Ilobinan na ido. Jadi ulang pala lalab irimangiham na mason. Halani anggo idingat kam tiki pamasu-masuan. Ya tahun pandita doraba mo tine benisiam nasa boy sirang anggolang ni sirang ni hamatian. On mo nang mahami jon boto. Mo nang maham halani sirang ni hamatian do asemar sirang na siyam. Ay malas ni hurna mga idakam boto. Jadi hubani boto na malubi na singkat hubani panugulan pokon boru kanup. Ya, pasongon hatani tunong pa mo pasonok ka na itong. Ang ko panginduan nila yon, halani daging ni doon na mati, ang ko tondi ni tong do jenges, panginduan nila yon, hubani na siyam panugulan, boru po kondalay. Dos riyahan na siyam ipudi nila yon, ay da sa panginduan. Halani ang isunay mahata na pondok, halani songon na kanalaw siya tarpeho piha nami, sambung saninak ko utik. Dok kusiyay, adong do namin buras tenger namin John manggati keras bunga nami. Tapi marsukun ho biasa nina nami. Ang maksud namin sonari din beri ko na. Budari perap kita izon, budari pi untuk tusuk kita. Terima kasih Ma. Ya, saya malah suhur. Dibuka mo dari riap pun magusung ilang na itu. Jadi langdong benar sahab. Budari mara. Budari Ma. Ya, jadi naparpudi sa hali ubay na siyam panogolan nami aganupan Rossi Boto. Bani pusok ni huron, bani hita jol mana persaya. Surat ni Apostel Paulus ay malah dingat na siyam. Bani Filipi 4 ayat 6 ay. Ulang pala haru uhur na siyam barang atap ahape. Pabotoh kon na siyam mapusok ni uhur na siyam hubani na ibata marsoman tonggo elek-elek pangon terima kasih. Kana itu. So nabe pusok ni uray ang dumayon dos kon hubani Tuhan. Saudo hogono panay. Ipudi ni pusok ni uhur ningon yakin hita pasti roh malas ni uhur. So naman uhur nami. Amin. Terima kasih Ma. Ya, sik nami. Bain na siyam lebih sihol roh pamoruan nami huben nami. Ya masusohon haurangannya seben na siyam ijon roh doha nami sibiak boru haganupan. Baris dua masuk. Ijon roh doha nami sibiak boru haganupan. Sihol manomba-nomba paroni tondongi. Sihol manomba-nomba paroni tondongi. Korea dong nahura pambahenan ni bormo. Ajari nasya mahanami oh ale tondong ajari nasya mahanami oh ale tondong nami. Hordong nahelma tidak ulang ipandur durmo. Anggodong nami nalepa ida ulang iparuhurho. Holong mangalop holong indori puni ganuh horja. Tondong si mada poda boru si mada gogo. Sai horas mana sem tondong sonai ho mahanami boru. Sai horas mahita ganupan namar tondong marana boru. Sai ho
pasuban ni boru pohon padagalanta mariton ni tortor. Ase par musik nami maroron na gancang hanamyon si biyak tondong pamubus sunay gay tondong bona. Sebay na siyang malobey tolu sa hundulan 5 juta sa odoran. Ya, siol hanam. Salina planga patria, jong na siya masiriat hita manorta, biap mahita mangempas manorta, mangalo-alo hakan persindo horta. Kadang pangalopan poda, romana siya masirohana mi bersomba, poda hina siya hanami na lebang, ulang malembang humpay ada si malu. Nasa pangkuang nabi, buang nasa magonrangi, ase manorton hanamiyon, damar sanina jana martonton marana poru. Ase manorton hanamiyon, damar sanina jana martonton marana poru. Boru pengalaman kogo, romana siya masih rohana mi mangele, obas konas yang kanupan horjata, ulang terbanor hitam tadi pestata. Nasa pangkuang nabi, buang nasa magonrangi, ase manorton hanamiyon, damar sanina jana martonton marana poru. Ase manorton hanamiyon, damar sanina jana martonton marana poru. Horas. Lanjut abang nami tondong bona benasya marbab. Arbab. Pase on hita ini tondong bona pada pasu-pasuni. Saya ulang lalap mar pusok ni hur boru po pada bulan ni. Arbab. Datama ide honokku, pamujionku di depan aku. Oh, datama halasanku, dengan pesanan bangunlah. Haleluya, saya puji Engkau Tuhan, pasang abokku kornai. Kesalu angka uni-uni ani, nang pakionku berpujian ngauli. Oh, pakionku masa lune, rabdohotoku perdongan oda. Oh, rabdohot perhinaloa, ete honokku Tuhan tai. Horas. Ya, patuluhali hatana tongon ni niya. Gebe husot-husot panorang kita. Sihol lohana miriap pako panagulan narin manortor. Yang gogolap berkabung birong asebay na siya malobay si birong-birongin. Asirap ka. Birong-birong, si birong-birong, nampi na birong na mahol dodaw. Si birong-birong, si birong-birong, nampi na birong na mahol dodaw. La doa magute, usiater doa umar proye. La doa magute, usiater doa umar proye. Si birong-birong, si birong-birong, nampi na birong na mahol dodaw. Si birong-birong, si birong-birong, nampi na birong na mahol dodaw. Si dalia mudo na
Ang musik namin doon masalosi at tara namin tulong pamubos sinaga. So nagitulong mo na sinaga. Bayan na siyam si keras-keras. Oras! 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 Terima kasih ma. Ma bani tulang nami tondong pamubus sonay huma odorani pakon tondong bona. Tulang ipangindohur nami ase riap hita bodari irumahon ase ijaima nasyam idem bani hanami nagok. Pakon doma ikirim hon hanami langi tortor hanami nokanay tom tambar horah ni nasyam. Hubani nasyam tondong damanik acara mangiliki iberehan nami mga panorang hubani nasyam. Somba kita. Ya, tunggu nasyam tunduk nami. Ya. Maju kita selaka, selaka. Iya. Orang tua lebih. Buani damanik, alami mangalot bobli tondong. Kita mulai peputihta ubani makela nado perlobe marujunggulhon. Ya, ono makela putih ni ami bersima hurnami pam andohar kan ami tinadangmu boy siat-siat ganupan terlebih ma akalawi nami rumahon anda pangarapan nami. Ya. Perlobe ma bilang gising lobe. Adas ma. Tersabihin kon ma. Rap mada. Bato unos saput persirangan pakon lain namyon. Sehat kam bato bu. Ulang ba tangis sehat ma na bato. Kaya ganupan hantuan na siya maganupan, panukul ako sa sehat mahal ni maganupan.
Jadi, unma tatakbang betul. Ulit sunari dumam narsirang kampok leon sa daryon. Jadi hatak kubang betul sehat maham. Asiboy hapal po ito pahopu pakunanak. Sa sehat mo na siyang ganupan. Pasangap ka namin yun. Kasi sangap ko. Kasi tambah rezeki hubam biya. Saya baca pasti Tuhan ini mau tambah rezeki sehat po na bapa. Hagin ay penukolak puna baru. Ito hubam betul. Pero ba pikiran maham menghadapi hanami. Kasi taba, kasi sehat na siyang ganupan. Unang be, songon na dupinay be. Da? Betul. Sehat maham. Nahaganupan pakon anti pahopu pakon panogolan sa sehat na siyang ganupan ito pakin ay bata. Sa iberi mapasu-pasu binasa mga ganupan tod panugolak ko daw. Nga, sunay ma, hambak ko. Tak dong tambah ya. Gaway, mulai sa daryon, sa dainang na mabalo maham. Tapi ako na mapigahali marulak-ulak bukos si marujung golo besanon, nasi besanon, 2 taon daw ba mo, kawak ko namaw. Langa dong ipaturut Tuhan ang na mabalo. Malahgan, lobi daw pasu-pasu, bani inang na mabalo. Jadi ako pero mawahap ko na gaway. Lang pehuha taon daw may botoh kaman kan gaway. Panjang umur maham, sehat maham. Age tapay tujung balu hubamu patambah gogohmu maay dagaway ubani panogolan namin terkhusus Bapak Joel memang anak sasad anak dong doha somanmu tapi homa na mambutohon haganupan tene abang ya jadi sakit tene lang 2 tahun rumah sakit agak sakit jadi 2 tahun dong do abangmu tapi kurang sehat kan pala menutup mata hitai jadi maruhur maham tene sama sehat ay do maksud ko ay marmalu na bapak da ubani pangnogolan da boru selama ni didak kami mendukung do nasyam bani keluarga so nay matotap kawah kon nasyam gaweon ulang baturut boru do mah langsung nay tene tapi udi da memang so nay do mani mak ni Joel tambah sehat na nang da jadi anggo bisa non do masonangon anjok ku janan anggo itiruita martiru bahat ni Joel mandin kan berarti na diar do jejak ni besanon sa dokahon memang ang gumarada tanggo hudi da besanon gentleman don ay matiru na siyam una maay tene unang surut ay do jejak ni orang tua na diaray tetap do ay si junjung konon jana sada on dos nami gawe on orang tua on jaga na siyam kawakon na siyam ator-sa diut na siyam pator-sa tahun nahurang torsay rumaon so naay maninuhuri tambay Ay paduan yun hatak ko ba ni Bapak ni Joel ay Bapak ni Joel hudos kon mahubam tarlobih do hugok kubam do hudos konon ulang ang biyay paturut ko holi botaw namyon alam niya setiap saat lewat do holi hadjon mardala naw palalak ko si holi parditeok ka ni mabotawon pos maurni ma akadibok ka nami do rumah nami holi botaw namyon gulaki argay des siyam panugulan nami ang ganupan. Jadi panugulan bor homa nadop salpini ng hanima do hudidak koma na membantu botaw nimon halani iya ibagas nahurang sehat atak ape nahurang bantu hanima botaw nimon danangda tarlobih ko ba ni panugolak ko dalahi nasyam doholi kuncinyon haganupan amgo memang keputusan nasyam doholi ngambere tamtong nasyamon mungkin boy do terkabul holi ganupan holi ay ahan ay sudar-sudar ni tontong nasyamon jadi conay mahataku bani nasyam terlebih mau bani songon Joel pe hope Joel dom malang dong opung dalahi be torih maho bani tua muda mangda ulang gembe salisa minggu toriko tiap hari harus torihomu atak nalaping mangan ya sukun da papada jadi sonay mahatakku hatakon hatas di tempahan Mak Joel toko Bapak Joel nasol na malungur di mada uri ni dilo pergi naik si todong ni anak on maay kani puto na siyam to sada aduhan nami ganupan jadi
sa pardalam mar ay pakundon na sikiyang ganupan. Dahil lang pala manungur mudale. Nang masalah na ay. Foto na punya tanggung jawab yang besar. Dari adu harap aku bani laida unak suku-suku kinari hurmu. Masih tondong mangihut tondong nyana laka dong be. Dari nama be nun untuk ganupan to kinari. Dari ay mapasalay da. Ya. Jadi ibani makela malobe. Terakhir pakila dari Kabisondi. Nah agak disokot na ay na ipibahap ibani tondongmu. Tondong ay biton makila tondongmu para mampu namin na tuwalo. Nah agak disokot na surut Tuhan ubat namin. Tapi om hapi ujung makila. Para pakku babu makila. Selamat jalan babu. Sehat kami pudi muda makila. Ada para pakku. Masangap kam makila. Bulak salah 22 murmu. Jarang do mursi songonon da makila jadi harap aku tunggu kamu bani Tuhan aganu pendon nginoparmu Rusia nami tilengmu. Sehat mana mi pudi muda. Ay marap aku bani makilaku. On makila na tegas doon. Nagbay tondong ni na biar doon. Nama jalan mababuk na makila. Jadi banyak boru perteleponu. May tarikon paramangon. Tapi pos mau memburu. Di balik nyon, Pak do rencana na jaga si beretuan babu. Mungkin do may jalo hamay. Benut marusung ko do makilaon. Andon boto-boto nami, yompah bujur ka do pirumahon. Ay pe, terima kasih beretuan tuai dan buru. Nah do mamersitaronon, yompah pe homa merajalela. Ay lang dapat sudah habe. Jadi harapan nami beriang puru nami John. Unang may patakas kam holi bahasa ham na do mabalu hotu muda beruda berukon. Tapi sama na berukon lo. Kok bertolong bani. Ya semangat terus beruda. Ya beruda. Ay penilaian nami. Sunama benon le. Sado kahon do may sound hita sunah sa sehat makilahon kan hay do pertambaran ti buwan hita do tapi sungotong ko nami ay harus ulituan do na sound sing harus uta ya jadi daripada huma paidah-idah kita lak sa piyay itu mangidah mungkin inilah jalan terbaik iberetuan mungkin tumas-tumanin keluar do jadi baga say manilay Pak Joel lak pala say turmu mangidah makilahon ang kumarti rumur pempasangapon. Jadi harapan namin ipu di makilaon. Ala ni butukan namin doang namin dua itu tas yang lawin namin bapa. Tapi marsunah benong ma. Jadi ala ni hamma pengganti ni makilaon ni kurai jonda. Jadi itu tanggung jawab besar dale. Siap mami jai mertogo mo beri Tuhan. Langadong na suboy beri Tuhan. Terlebih makadapi boto-boto tahagan upan. Sabar ham. Dalahi sebagai lako mapung Joel do makilaon. Jadi kopi bayah. Unaw tau na do. Siap pemadirimu itu ngotonganin don. Namar gawe ho ganupan. Kung nagorat tong perbelbau na bulom mahoy zonda. Tampung aspirasi ganupan na kaya ha. Palagi holi langadong pe makke lambor pe marsaple pa koti radu malungun holi da. Palagi baru-baru makani na terbaik may ber persahapan. Asunang palagi baru bersungkol sunon payah. Murah-murah pe tersinggung. Udingat o makinan. Unang lepa koti do matarsinggung niya. Jadi bagasahay pakai na siya maganupan. Marsa benyambur. Sumbayak doaw. Jadi laweyon pe sumbayak. Jadi halani bani tuturay tontong ni damani kanami. Jadi nahamatar. Jadi marlawe mahu bani laweyon. Ang gulang namin songon na hado pa nga pala niya ubi sumbayak. Iya marsa ni nahinandohan nami. Jadi ang gaw ka tantay hamda ito ni. Oh, ay ma, para mantaya. Tadi kebetulan hala ni awda sanok konay nahuzon, ya nahama, sonon maha nami hala ni hormati perburon namin nok konay tulang malawe nini auseng kuboto. Makatahon na iza, hala ni kebetulan mama pe baru 2 minggu na lewat maruzum goluh komay, ya mantaya. Jadi naida sangguha takko agi huben na siyam panogolan ni rumahon. Tetap martong ke hubani Tuhan. Untuk kon hita ma orang tua tahun hubani Tuhan.
ase podas kita tarapo ay humbani do haganupan ay hambani do mukahni terus iya mangalok ay terserah uban ni Tuhan ay do anggo hita cuman ni manginto gogoh pakon ni tonggo hubani ase ganupan ni surahon hurta boy dabot kita ay man hata na boy tutambahi ase Tuhan malas suhur hasipe bani sonon namasa itu ngatung hani keluar razali perborota sumbayak margani tene jadi songon hanami tondong nasiam tondong garingging tene au mersa diam boru lobi malas du beru menonoi ham tabah tongon ham don tiki guluh 5 kilon bon ham logi uza mertambar jadi sonari yang baru don madapo pada 5 kilon bani Tuhan ulang bisa ibu soki amur mo beda anggo makilon don masonang iya halani anggo ham ba nari wape perbundun akalawe nami boto nami pohopo pe anggo moy tonggo kambe Tuhan si Joel maning mopo halani indo si bonggoran nasiam Aima tongkota terlebih kan nami tondongmu Aima tongko nami pigah nami tondongmu ison Aima tongko nami bamu tondongmu si jabat mergani diut do parpusok ni urbari parusung guluh nila yon lang pitah kam jadi hata nami boto urang pusok iham behurmu yakin maham kita lak krisin sido persaya hita bani Tuhan dokahan do hita majalo malas ni urboto pokok pusok ni ur naik dingat iham sa dokahon mulai marumataga na siam au anggo rimang-rimangi bayi goluhku na 30 tahun non gatido homa ibagas pusok ni uhur tapi anggo hudingati homa boto balas ni uhur 10 kali lipat hambay pusok ni uhur bahak ni jadi anggo layon nang cukup mau murnion ada target ni dunia on jadi ya Tuhan banyak syukur domba sa rumah tua homa hitope mangindo sa rumah tua do boylah kita kompas nunai terima kasih jadi banda siam panugulan nami dalahi pokon sekaligus panugulan na boru anggo idah namin kerentaan na siam kekompakan na siam ya boy mak 2 kali lipat masongon kompak na siam ay langadong na suwang sadahi tay bagas Tuhan ase jenges paryahan roh mapasu-pasu na jenges ibet Tuhan anggo lang si pikaron na siam donda ada satu lagi yang mau dipikirkan mama anggo domba sehat o maon tongom na siam na sada ukur kompak ano kun sini ase boy idah kita pikir-pikir tam nari botoon boy do sunai kan o panginduan ni tondong mo kumenda siam hibur na siam maya sa banyak ni ase terhibur ya ulang beri na siam ya lo sabi kebutuhan ni mampu do na siam memberon bargugur na siam gokdo na siam panugulakku lang pala be pasar pagi lang tuja be cukup istirahat ya dah terima kasih mak boru mungkin au lang itan damam boru golak lay tadday na daw au ay matulang ni Joshua ya jadi bani lungun ni hurnya mau nemburu memang pasti lungun do tapi ham doma itepati ham janjimu pakon bani Tuhan bani pamasumasuan na siyam ima marsirang mate janah sa rumah tua do ma makkelaon jadi bagatan na buru go hatan nami lang pala pusok kamu urmu be tene ase boy tongon ni pedaidah kami ima songon panogolan nami holi hok punyam ima merganjang janah marajabuan holi jadi ima hatan nami bani amboru jadi bani lai hama penomele ase petongon bani perunggul 5 kilon tapi go hanami makatahon ipasiak kanami nasamar hitehon ni hatan nebata ay Matius 5 ito pat ya tahon ni jay
martua do halak na merposok nihur na niapohan do sedia ni nizai. Ya. Jadi bagasanay haganupan non totu bani Tuhan do yang dos konham. Ya. tunong nami. Ala ni doma roh pamurun nami, manubahkan nami, nyur nami makila nami. Pay malubi, tunong nami. Siul doa nami mamasu-masu sadaya. Aido. Pamurun nami. Oke. Di baga saya mempersingkat waktu tene lang mapakurangi bata asoman nami rosi tondong nami. Na 2 baris 3 baris malah tene. Lang mapakurangi untuk menghemat waktu doai. Nah menurut nasiam tondong nami aganupan. Ya. Jadi domu nasiul hanami ma pada pasu-pasu ban pamurun nami ban nasiapar musik nami ben nasiama musik na domu hujai. Jauh-jauh nada pakon
Riol mahanami ya manotor ganup namar tondong marana buru jor sonaya ke ubani panogolan nami rubonte asabena siapa lobe lagu ni lagu tolu sahundulan 50 juta saudara. Salina pangalapan ria jongjongna sama seria pita manortor ria pahita mangembas manortor bangalo alo haganupan sindongorna tondong pangalapan koda jongjongna sama serohana mi bersonda koda hina syam hana mina lebang pulang malembang humbai adat si malu rasa panggual nami musik nami ase horas-horas hanami haganupan martondong marana boru bena sama si horas-horas ni horas terima kasih ma.